See you what the na person take me and I say na person ye dey. Me na make catch me the patience ana. The one krata no yenko. Mamentia atiefo. Oh, in fact, my fear atiefo pa anti my back. Okay, and that do saying, and that do saying. That crow, now that crow wouldn't. And Damian is so apim. Apim. Na CJ, money ejuma wate. Money ejuma. Me me fa wo sha say o daily graphic, we say na yama meter media. Na me reach okone wa here CJ. Ebeba. Mo fa me. Wo sha daily graphic da bokrata ye ni mu a CJ asem bi da ha saying. Emra se be fie o magye atumu de na so me kan ye no. Eye makoma ye kakra. Aja wo no mu ni mu mra. Eno mo hye mra man no o makasa. Se omo twen so mampani de ne sa ebe hya se. Si ya asem no nyina no ene se emra se be fie apase criminal offenses eye amendment bill no 2022 o magye atuma ma na ba be ye mra wo twen so mampani de ne sa be hya se. Ni nyina no eye death penalty. Se ye boa obi kun for na no crampo no se wa crowd say BS wo Ghana ha che se mpo death sentence da ba crampo na se be ye adwuma no eden na eno na emrase be fie aye fi ho no te se no eni ho biem na wo mo eche so yo mampani nya de nsa ehya se wi a eba abesesa eye Criminal Offences Act 1960 Act 29 no eba abesesa ma se no senka kane no ye bebuka se obi ye boa ne kunfo no obenya life imprisonment as en nkwana nyina no obeko akoda afiase eno ene said ya asem na kwakọ gina wo hwemu a we no eye mrase bedwani ono ewo mrase bedwafie ye papa Madina mrase bedwani Francis Xavier Sosu ono ene di asem no ekokọ tu fie ho no ma bill no koya wo ma bobo hu ni ade ma speaker so refer ye ediko committee on constitution and legal affairs so mudi hu komo nyina wie ye no na emra omo the voice no voice voting no do so eche no ko wi echi no ma je tuma a wo twen eso mampani de ne nsa ebe hyase ti se je ba be ebedu nie death penalty no omo ye free ho na se ewo wakrompa na enka enya adwuma de omo ye free ho no ma menyi ni se ensunsunua na se nsakraye bia ewom de akwakosi no na eno dan chenso a eye mede wo ekwa kratafeto so dunsia ya papa Godfred ye bo adame eya to ne general na wakache wa menka se ye order wa direct or the directive ama police service no ese enkomo a wudi na no pay Adisada College abamu a otumi di sanyam brasem wa wo college final year student etumi choki no a wie bono sabra no omonye hwehwemu na omofa bamu a mra magina court unu sisi je Ghana ha se no wo be wie senior high no eye likely so be 18 years woni 18 no krompo na kakakra bi intense so be we senior high school no now 15 years intense so be we senior high school now 16 years e di dem mako but 18 no dear ube we senior high no na we di nti onya kwada obi ka say uma police for kwa ya betocha no ni nkwana nyina na uyo obi ba say de entocha no nti eno so ho asem e wo daily graphic de bokrata yi mu a ho ama ne boda ha na omo chesa Africa Women Children Conference eno so no nyame yadoma osanabo so ebesi mu ne de to so mienu na wo mo echese ebe koso na Ghana Accra ha ya Ghana ha na host dwumadie no ho asem okata fa to so aduonu nsia wo daily graphic mu o mampani akufo adon so appointment a waye na eno so eda ha se mpanyifo mienu na wama wo sa appointment no Mami Frida Prempe na eco sanitation ministry eno ho asem wo ha se nti wo hwe daily guide animu a woda ha nti mahridu waba daily guide mu anesa na chese ye koyanim nti wo hwe appointment na eba ye na member of parliament a one Waterno North Frida Prempe and then all take over. Just we are taking over. Our Ministry of Sanitation and Water Resources. Now, Oshema, Director of Communications said the moment Penua presidency honum and now or not didn't say a shen crate yase. Now, Okosima Mrs. Labnapa, Okosina 9, our Ministry on Makako Juma, and no dan chancellor, Minister of States at the presidency. You are a member of Parliament, our Tano North, one put a mabon diamawi. Mema meba kubi kahoni dina meshe umuasano. Okay, it's no, and only appointment by and what you know Foreign Affairs Ministry so omampani ide deputy ekọ hɔ no ma eno so no ho asɛm ɛwɔ ɛha na kyerɛ sɛ yɛkɔ yanima ne sa yɛnto aso a meji wo eginam ɛwɔ daily guide ha ya
na Supreme Court enso na say papa James Jechikwesi ni review application de be ne nyina so ntede wabo asem na togum na vice president so de guso a any delegate kasa no oso mampani dada kufo ka kire ne say bibi woni mu na adeku na woni mu no nipa bi woni mu a ede ne be kwatire oso mampani dada kufo ka kire say he will go far nyane nwanwa ba bi e wadru na wonim sani so de hunu no any vision no eso nti kwan bia so no obedru honom we ensema oguso a kan bro ni delegate esia omo edin komo na ohwese bibia betu dada ne ko se so oguso a wotakrade ene ne potem ho no ho na asem we wode koto dwa na CJ mede wo eba ABC News da obokrata yi mu na wonim sese no de omo kyene se empanyifu edu na epese omo bekwa kokko testi omo contesting po na special delegates conference apart ne beko omo beto aba ayi emu 5 a beko November 4th no CJ say gang of 9 so omo din no so we Dr. Baumia efimu a enkro na aka no yeso mu nyina ebo madwempo ede eye ade bi ba na no eye options miensa ene sese no omo consider the kind no any say and show ye na delegates congress no super delegates conference require no amaso ni nyina ne say omo hwe say omo beyi ebi wo mu a ebekwa ko frisi Dr. Baumia nti say omo yi no sade a na eno no beye omo beka nti ne chesa final 5 no manya dada ntinya dia sa congress conference no ebeba so de to so mienu so ne say omo bekwa mpampa akwa kansie no na omo ko wi a say yewura alankwadwo chiremanten say Kennedy ohine Japan omo benya 30% no omo be ma sampanyifo beyi mu baako na one Dr. Baumia e de akofre so final November 4th abato no mokoto no de yi kandifo no kese sanso mu nyina no e de support no e koma ebinom na omo pia no de akwa face Dr. Baumia ebeye hu sije de aboboba no ebeye hu ti sese no wo so muguso a omo dwenje ho e pe de omo pese omo ya na mo pese omo to ni gina ya wo mo e pese omo esie no eno so e ho asem e wo ABC da obokrata mu a wo fa ne fe to so me send ha nti empanyifo enum ena omufo ni wo ha sese ya asem no eda ha nti CJ eboboba okay eboboba na ebedru so dia ABC enu ani I mean chia God na sare bedi akọ ani chia no mame nti ene e wo mo nam na wo mo tete epo a gang of 9 no ebo nti we no mo pese mo match Dr. Baumia boot for boot na no be cha se omo pe kro mo nyina efo omo nyina vote efa mani pa ba kope no mon kan che sa di pare se onko na onko face Dr. Baumia obey no down omo se Dr. Baumia o grounds no mo so o sha se ye adwuma nyene o nti se ye gangio se ye hwan yo no bagawaya omo se no bagawaya nti no so no che se trend ye ne na mu asa na seje de mede wi ama e defender da obokrata ye nim na enura na as odi ye nyanru ho no ye dru ho no ma se no omo chema omampani appointment no edaha na ye papa Dr. Ankra ohwe katafa etosu edua asemi ewo mu wo defender da obokrata yim na ye papa Ankra enso na chese Dr. Samankra o economist wo se kamia se measures nhihya hodo a empanyefo de agu no mo hwe se adwimudie keta se hye kankan ne proye omani betu ase no wo se ase omani ncheda hu ne mfaso a na se ade papa bi afimu aba eno ho asem edaha na parliament nso ese death penalty wo maboa to agu no eno so da ha se omode lawyer Francis Susu ne mfoni ato asem we ho na omo chese top police officials na se omo kwakoye hwehwemu wa Disade College abamu ya wodi nyambrasem sa no omo koye hwehwemu dia fa ne ho na ye mami Christian Cecilia Abnanda Panso ne docket no omo chese police da kwakoma attorney general ebra office of the special prosecutor no so ebiemu ahwehwemu no ekoso eno e wo defended the obokrata nti CJ so far the amani aba no na me sorry kra no Tekwa Circuit Court asese womo nkonkotre Apostle Ebenezer Boahen oye chairman Edema Christian Divine Council CDC asore no na Pastor Samuel Ewua wono ye acting general secretary de ma asore no ne nyina ne se court ato nsa from so momra na kwadu ade abo mo se emfie bebrenie na asofo mu di dwuma de ma asore no womo tuo mo kana so omo tua senate ema womo chese aboabo no amana ko bro bes 100,000 Ghana cedis kura ne akire ya eno no etiamra nti
ho asem da kwata wasosofo panyin yi ko si jo beka ya asori ya asori ba na anu ya yese osofo panyin no afri mu woso bokokoto aba asofo apostle ebedezabo ayin ni chairman awoye chairman eni asafo panyinfo ni bi mpeso mbekọ akoto aba omo age awudi a wontumi nya chairman papa ye di age na twam opesiste na naso no wotena so ompeso de aso ne hyehyɛ ye adwuma nti no ho nsensem ana ebo basa no nyame adwuma o na yatam na nkesi nyame fie kwampo de ani bre ni ho nyame fie de menkumi di ni ho enka yenche weji kakra nti se no takwa circuit court no at the bench warrant say papa yi wone eye ne acting general secretary no wo mo enkonkofa no ni nyina ne se den koso okokot wankwase ye so mo Ghana ha ya o ena wo mo esuma abamu a Ebeneza Kofi so wonkonko kanche court say empanyifo ni mienu atukwan say na prosecutor kwadubofo no Emmanuel wa hunu say ampanyifo yina wo Ghana ha ya na chese court no na wo mma na so mo ebu court na nimtia ena jaja otena dwam ye hefi ama manu chese wo ma bench warrant wo mo kwa arrest wo enkonkwotom ti no wo mo di asam na kwose August boso ye besim de tusu edu bako ye bedi echi na de befiri ho ba bia no ye de ho amonti no CDC aso ne de ezese no ejadam menku na me pese me die nti eno ho asam wanti sije me di wa wie wati